تماشاوان هجا دما خوش بد برنامه دری دن د جاره کدنم به هفرنه میوان می ایرو نویسکار کرد فرگین ملک آیکوچ فرگین ملک آیکوچ حتی نهاد را نه پرتوکا چاپ کریه 4 جوان رومان پرتوکا کچیروکا دو پرتوکن لیکولینان و دو پرتوکن درسین کردی دوی دما داویه دیجی امی هنکی دوی گو لگوردم تیرا ما بکه ام چند پرسان سر هر دو پرتوکن گوی داویه درکتن یک جوان رومان 7 روزین کالکی دو ایرو اف رومان ده سال 2011 ده جوشان تفن درکتیه پرتوکا هری داوجیا چافکانیین چاندا گل اف پرتوک جی 2012 ده درکتیه جوشان آر لإسطنبول ما مستفر گید بخیری هاتی بخیری دام برای از برنامه پیروز دکم سپاس دکم جهمو گلی می روش آورا صلاب و حرمت خودشنم سرکفتن وان آمیه ام بدلو گیانا خواه بوان ران گرک سپاس ما مستفر ایرو وک ما مروف برهمه تجید نر یعنی پر عالی یعنی لی امی هول بدن گو ایرو هنه کیولو دیمنه گشتیل سر نویسکاریاتا و سر تا وکو کسجی یعنی هنه کی شنیزی کایل گوردم تیرامه بکمی و امیج مثلا با مستطیه و ترکرنا وليت وهاتنا ألمانيا مجور دست بي بكن هنا كي جهيلا دميد ام تخازن في بيواجوات جانا تد الناس بكن بريغو ام دست بپرسا برهمان بكن زباوردكم الوليت جي تلكو ما مستتي دكر و تو كنجي دركتي هاتي ألمانيا نعم الوليت 8 سال ونيفا ما مستتيكر لكوي داري دفعي من الباجار على عزيز يعني قزاوي دبي وك قرقوچان تي ناسين لگونده قرقوچانه من لوي داري ما مستتيكر لپی ما مستتيكتي سال 8 از هاتم گرتن 25 رود işkence دما دورا از کار گرتم و از در کتم دروا هاتم آلمانیایی direkt هاتم آلمانیایی و لپی کو ام هاتن آلمانیا مدیسا دواری کاری سیاسی دا ام والا نسکنین لی نوساندن تم میلا من سر نوساندنی هبو یعنی سال 8 پشتی دربیا لشکری تو درکتی هاتی آلمانیا نه از 17 روز بری دربیا لشکری درکتم در از 25 تباخی دا هاتم آلمانیا دو هفته رزبری داشی جونتا هات سر تخت لشکری هات سر تخت از بری وان درکتم بريغو او فرتونه بری كل بروي باي فرتونه بكم از دركتبم بله مثلا ما مستطيع كردي دست بيكي ودور نبيسكاري چاوا دست بيكر يعني هين الولد هولدانه تي في مساله هبون ياجي بيتر شي دركتا تي المانيا الولد شي هبو الولد بتايبتي د سال 1978 ده شهید نمر محمد خیری درموش بان محفت کساکر لآمد محفدودی جمع خواست کو ام همو برهمی نوا گل بجوینن یعنی دوی چاقه دا ایدم دست بیکر بتایبتی هلا سرحده حتی وانیشی درباز بوم لزوزانا نوا گل گریم نیزکا 1000 روپلی جوان دبو لی دم از هاتم گرتن هفجینا من جترسا گشیوتان دم از işkence derketim işkence yakıp mızor ne hat ev kedamın gışatı şewtandın و تشتك جوان تشيروكو قد تشتك نما لي دم بدم دما بإنسان رد آخفم لسر مشزرة دا آخفم
نقاش چه دبن تش چه دبن تابع قالا د پیوم هنک تش تیم بیرامن یعنی دما از ورا جبوی برهم کتم نوا لیکولی نیجی گلک تشتن ودم دا گل علاقه به کاری گوت وان سال تکلیا خو هي اللي بنجه وي خباطي بتواهي لفر اوروبا يبو لفر اوروبا يا از دما کی لگلک کمالا دیگریم لگلک جیا دیگریم بتایبتی د نوا قالان دا من جواند جبركو او تشتي هاتن جواندن جوان نزانن بريوان يعني جواني في دمامه هنوان تشتنا نزانن ام بيجن هنك بيشي هبون دفي دمامه دا تنن وك ميناك جنان هريشه دكرن جوي برقزنش دكرن جيراب حرمامه ششكني دغوتن او دفي دمه دا كاس نزانه او رابو يچوي ام بيجن چولاغواني يعني شال چه دكرن ام بيجن جو چه دكرن جبو كنجا ایرو دوی دمامه دا اوانا رابونن لدر دوراوان گلک یعنی چنده کی گلک دولمند پیش کتبو یعنی جسترانا بگره حتی تشتونه کا جیچیرو کا بگره ام بیشن حتی پیکنو کا حتی گوونده وان جی در کتبون هبون لدوراوان اوانا گشت سر وان دابونینن من اوانا جناف کالا یعنی بشه کی پچوک از دکارم بیشم مش ناف کالا برفکر وك برهمك وشان شخو او بري تجي خواندبو دي هواي داش بشكي وي دركتبو بله يعني مرفت كاري بيجي او برهف كرنا چاندا گاليري وك دسبيكا نويسكاريه و بري خو كنگي تدا رومان چيروكي گلو نانا او نعم بري وجي هنك جرباندري من هبون الولاتش من چيروكي كي نفسيبو لنهات وشاندن او جوان دابوچو يعني هناك جرباندني من دمال ده هبو من نفس عندبون هناك آماده کاری من هبو خبات من مازن سر گرامری بو بتایبتی جی نودو 1950 حتى 87 من دارمشتات زانینگه دارمشتاتی تکنیکی من ویدری درس کردی دا خواندکارین کرد لوی داره دو لینگویست آلمان هبون با آلیکاریا وان من زانیاری خویا رزمانی سر زانیاری رزمانی با آلیکاریا وان من پیش خست يعني جراميا من لسر جرامري بو اساس او جيبو سدم قوتا او برتوكا خويلي كوريني ال سر زراواين كردي كرغلو او تاني سبب او جينا بو نها ودمه حمو انت قالك ميسيونيري اوروبي هاتبون ولاتمه هنك تش جوان دبون جوان ميسيونيرانا زمان كردي بقشتي ناس ندكرن يك ادو دياجي دو ترجمان دو ورگر بکاردانین وکی میناک ترجمان فارسی بربون روشلات بج کردی ورد گراندن فارسی ج فارسی ورد گراندن آلمانی یعنی ترجمان عثمانی دبرن باکور ج کردی ورد گراندن زمانی عثمانی ج عثمانی ورد گراندن آلمانی یعنی متدی که گل خراب ایجابان میسیونر ها مثلا وکی اسکارمان ام بیشن وان میسیونرانا فلان زراوا زمانه کی سربخوی بیوان زراوا نظام چیه یعنی بیر روبرینه کی زانیاری افتشانا گوته بو د سال نودی دا نقاشه که هبو زازاکی کردیه نه کردیه نقاشه کی گلک برفره هبو میجی گوت از یعنی نکوین نوا رکبریه تنی از زراوا داینم برهف يعني بالراستي جداهي چنن يعني اف جداهيانا بنجه زمانه كي سربخوي يعني بن بنجه زمانه كي سربخوي من هما بقرا حمو زراواين كردي ودمي من جوانت جر انفورمانت لفرهبون انساني مي لفرهبون جنافون جر تشتي نفساندي ايد برتقانين المان دا هبون من جواندن من السروان ودمي شبركو نقاش قالك جرمبو روبرينها حمو زراواك ده هر وارده يعني دواري دنگزانين ده بگره حتى واري پیوزانين جواري پیوزانين بگره حتى واري هفوكزانين من ده هر وارده ده برهف دوی قيدي برهم من يكم شخو او بو
بله هنکی از پرسه کردن سر مثلا مامۆستاییە بکنش بەردەمێک درێژ gelek kes nizanin rastiya mesela perwerdekirina zimanê Kurdî li Almanyayê çawa ye yanî bi Kurtayî bijî dikare hinek agahiyan divê derbarê bide mesela zarokê got tu dersê diwan çendin li hemû Almanya niha çend û şert û mercên got lazimin ji bo kesek karibe mamostetiya Kurdî dibistanê Almanyayê dikin. Niha gelek welatên Ewropayê derfet henin lê ku Kurd xwedî li wan derfeta derkevin. Yani berê her tiştî di destê dayîk û bavan danin. Li Almanyayê jî li hinek eyaletan da di hemû eyaletan da ne li hinek eyaletan da ev destûr henin wekî eyaleta Hamburg me dikare bêje wekî Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen Bremen hatta Brandenburg yani li eyaleta ev derfet henin yani derfet jî ew dibe dê û bav dayîk û bav yani werin bahev imza tov bikin nava bicivînin bi hevra serî li gernîndeya perwerdê bidin yani jî li wezareta perwerdê bidin bi wê awayê ji wan mamoste bixwazin dema xwastin di gora yasayê Almanyayê yan ji gora yasayê van eyaletan mamoste didin mecbûrin bidin lê ku çend zarok hebin divê eyalet ji eyalet heta eyaleta diguher wek mînak Niedersachsen divê kêmasî 10,000 zarok yani grubekî yek dibistanê diyan gelek dibistanê cudade niha şert min yek dibistanekî de be lê divê bikaribin bê bahev ji hev zêde dûr nebin yani ev yani garantiyekî were dayîn ev zarokana tê bahev û werin dersê de cî bigirin. Dikare hejmarekê bidime ser zarokên got niha Kurdî hîn dibin niha min ez bixwe pênc dibîstana da ders didim van ji ber ku Niedersachsenê sala 2005 da ew yasaya perwerdê guherîn em tenê dikarin di dibistanê seretayî de ders bidin deverê ku ez ders didim her dibistanekî de 16, 17 zarokê Kurd henin û bi dil jî tên dê û bavê wan dişînin xwedî lê derdikevin yani divê berê ewl dê û bav xwedî lê derkevin wê dê û bav xwedî lê derkevin derfet dibe eger dê û bav xwedî lê dernekevin mamoste nikare vî karî bike. Belê lê hejmarek wilo berbiçav tune li hemû Almanyayê çend niha gor lêkolînên me di navbera 21 mamoste ders didin li Almanya tevevê Almanya nêzîka 3,000 zarokê Kurda dersa Kurdî dibînin. Belê em ê herin mijara romanê û ev romana a heft rojên kalekî got do îro tehnekî dayî ber hev destpêkê min ê pirsa heft rojan kiriba hilbijartina heft rojan di jiyana vî kalî de ev hejmar ji bo çi niha heft peyva yani em bêjin hejmara heft esas nava çanda me jî hejmarekî pîroz e lê ew heft rojên berê zemanekî demekî Kurdan nedixwast leşkeriya Tirk bikin di gelek gunda da bajara da direvîn xwe neda nivisandin îja wê demê du kes tên girtin yani ez wan nas nakim lê merivê wan nas dikim gundê wan dizanim ez wan devera geriya me vana dişînin ji gêriyê dişinin Erzincanê li Erzincanê leşkeriyê de tu dizane sedan zarokê Kurdan leşkeriyê bi taybetî li Bakur leşkerî hatin qetilkirin bi navê xwekuştî ji dê û bavê re şûn de şandin. Divan salê dawiyê di li Sûriyeyê jî bi dehan yanî askerên Kurd li leşkeriyê tên kuştin û dibêjin wan xwekuştî yan jî bi awayekî şaş hatine kuştin yan jî belê yani bu awayê dibe lê di rastî ne wisayê rastî tiştekî din e ji ber ku gelek kesên hatine kuştin ez malbatê wan nas dikim bêviya ev mînak eva min divre de bi kar anî hatiye mînakekî zindî ye yani me bixwe çê nekirî nav jî min neguheriye nav min Suleyman bi kar anî navê wî jî Suleymanê Baqiyan ji gundekî gêxiye Baqiyan yani heqîqî pêk hatî îja di nava heft roja da dibin leşkeriyê heft roj diqede wê qetil dikin
او هفت روزه او بود درا کالی هوالی وی يعني مرود کار به 6 هفته سال دورها جی استانبول و دیگر ارزنجانی من پرساوی کالی کر باش خو رومان جی بو دست پید که روزا یکم جیانا کالو براستی گاوا گم دخوند نزانم چما يعني فيرجين ملك ايكوش دهات بيرا من راست تنل اسطنبول دجلي او جي باوايكي درفي ولات هناكي د عمر د بيش د شويه نبيوي تشيبون زاروكي وي تشيبون بيديكرنا ولات الجموي زيده خرد بويه ودس بيدك ريوتيا خويا برب وليد يعني حتى تشي راده اف قالي هانف قالو ايجو فيداوي نافي وك حيدرتي بنافکرین نزیکی فرگین ملکای کوچه. نهجیانا کردا گلک نزیکی هفن یعنی ایرو دهنک وارند مرون کار حلیم و فرگین جی هف درخ مرون کار حسن و حسین جی هف درخ جبرکو الولات ما ولات کی داگر کریه و لحرب بشه ولات ما زور دستیا داگر کرا هنه جبر و زور درسی یان امبیشن درفت الولات جیانی نامینه هر کس مجبور دمینه یا درد که در ولات یعنی جی با کار الولات مجیه کار ناین وکرن کارخانه ناین آوا کرن انسانی مجبور دمینه جی با کو دبارا خو بکن درد که در یعنی دواری و یا سیاسی یعنی دواره آبوری دایی مجبور به درد که بدر یعنی تو دیکی جانواری دالی میزه که تو جیان هر کسی تداد بینه یعنی امبیشن دوا اموی کالی دگرن اف کالا از نکارم بیشتر جیانا فیرگین منیکی جی یعنی از نکارم بیشتر جیانا یکی دنی جی جبرکو جی استانبول از گله کسان است که انسانی وان لبرایانن مروی وان لبرایانن یعنی چوا به حسرت اولاد دجین چوا دخوازن وگرن اولاد یعنی جی بچن مروی خواهی داری ببینن اف حسرت هی بیاکشی سالی مرا هات یعنی نرخی کی دوی نرخی داشی پاری که او آرام اولاد هین زیاده تر درد که بپیش يعني مروف دخوازه بكيماسي جاري ببينه ان اف مروف نكره ديريكت بفيرجين واغريب ده بله قالو درويتيا خود هم بيرجي يعني كنترول عسكري ترك هم جي بيرجي كنترول غريلا تيغو نفيك جيويجي تفل شروانا بويه و نفيوي دنجي او جيانا كوي تايبت وا جيانا افا نو يعني بيتر او برخوف كشان دي يقولوا ده بري قالو داور وقدراوي ولو به هر اوایی او تشتی گوجیاب او پاشخانه یا بده سالان کتو سر هفدج هفدو وقت به هات تقاندن بلاف بو يعني متخصص از پرسا که تکنیکی بکمولو يعني گو جدمان هات و گریا بر بپاش ده مثلا جه بهتر رونی کرنا بویرین بری بون بویرین وان 5-6 سال داویه بو یان تشتك جريداي قالوا كسي سركيه في رومان تنيبو نها مروف دكاره هردو هيلا راجي بجريدست يعني اما بقشتي وصاي جيانا كي جيان حتى او جيان بقشتي ني نقد ني داويه مروف نكار بحث بك فلان تشت هاتي جين بفانتش ناتي جين جويجي مروف بقراني وصاد مروف انجامي دا داس بيدك بر بسريدچ يعني بوي اوايد با بقراني وصاي او جلك بويارين كو قالو دجي يعني جي امبيجن او باشخانا كو قالو دج امبيج د خوجينا خدا د خيالا خدا دجي جاردن نوفا دجي انا دجي انا هر كردي دجي هي د هر قالي دجي هي يعني بوي اواي مخاص بريكي اوي راستيا ولاتشي لبرچا راخينم يعني حتى كو مروف خوانن هسه مروف تشتكو هاتي جيانجي باش نان رخينه ونكروان باش شروفيجي بك يعني وك امبيجن چاره نوسكي مرود دبينه و درباز دبه ليغوا مروف خواناسي اسكيمه چمچننم جوكاتم بربكودچن چوامه غوا انسانكي خواناسي وچاغه او تشتي بك هاتنن او تشتي جيايه وان هي سانتر ودجينه و تيني برچاوي خو جو الولات جيانه كي دن هي ل امبيجن باجاره كي ينج متروبول كي تركيا جيانه كي دن هي وكي ميناك نيفيه وي جبركو الولات هاتي دني
زمانی دایی که دزن تکلیه وی ولات ده زدایی نوی حسینه دچنا و گرلا لنوی ویدن لاستانبول تدونه لور مزند با لوی داره که نوا جیانا استانبولیا و ایده خواه وقت ترک کی ده حسبینه یعنی ایرو لورا اروپایی جه امزه بکن گلک زاروک کرده هنن خواه که آلمان ده حسبینن یعنی جی ام بیشن و او جیان دینن یعنی هن کتشته ولات دوی چاوی را بیشن بوان yani tişteki fantazi, tişteki xeyali te pejrandın. Ne rastî? Belê ev tiştê gote got li aliyê ki lê aliyê din dibe heger min şaş got ji kerema xwe rast bik. Hinekî meydariya te wekû nivîskar ber bi dîtin bîr û baweriyê kalo de hene. Mesela her got behsa xortan û ciwanan dibe merod hese got behsa tiştin exlaqî sivik yan jî nebaş dibe bi awayekî golo meydariya te heta radeyeke mezin ber bi wan tiştê kevin. Tiştê ew bîr û baweriyê kalo nirxên kalo bi xwe radije li hember vî awayî wek cudabûnekê wek dunyaya ciwanan bi awayekî wilo bi giştî ez dibêjim reş te dayê nîşandan dunyaya kalo jî hinekî hin bolatê xwe girêdayî bi wan nirxê paqij ve girêdayî ev hinekî yanî ne dûrî rastiyê gelo Na ez nikarim bêjim dûrê rastiyê niha ji ber ku niha ew jiyana kalo ew tiştê kalo dijî ew rastiya wî niha di navbera generasyona da jî cudahî henin yek jî niha nivîskarekî ez bêjim îro nivîskarekî Amerîkan nikare romanekî jiyana Kurda binivîsîne belkî ez jî nikaribim romanekî li gor jiyana Amerîkayê binivîsînim yani tu çi bikî jî jiyana nivîskarûn romana wî yani têkiliya wan bi hev re çê dibe tu bixwazî nexwazî ji hev re çê dibe wekî mînak eger Helîm Yusuf nata Ewropayê bi navê Awsender Bek wê çîrok nenivîsanda yani hinek tişt hene bi jiyana însan ve girêdayî ye yani evaya tiştê me yê rojaneyê ئێمە jî îro ez îro 61 salî me yani salê me pêş ketiye em bi gora çand û kultura bav û kala mezin bûn yani ew kultur em bixwazin nexwazin jî bandora wî li ser min heye yani îro jiyana ku ciwanekî îro dijîn em bêjin di metropolê Tirkiyeyê de dijîn yani ji li vir Ewropayê dijîn tu bixwazin nexwazin cudahîkî heye yani di navbera generasyona da heye mesela Platon wê demê dibêje dibe zarokê vî demî bela seriyan e yani em dema Platon bigirin heta îro werin yani çendî û çend nifş di ser re devbas wekû nivîskar jî yanî gelo nayê xwestin ku merov wilo hinekî li ortê bi ne li vî alî ne li wî alî bilê meydariya nivîskarê romana heft rojên kalekî merov tim bi meydariya wî dihese got li kêleka kalo li hember van yani bîr û bawerî van yani silûk û exlaqiyatê vî nifşên nû bixwartîne hinekî li hember derketin heye Na merov nikare bêje direkt hember derketin heye yani mesela di rêda ji wê çe merov mêze dike kalo hinek tişta normal dibîne çünkü rojane dibe ez rojane dema de İstanbul'e da ji otobüsê suyar dibim digerim rojane li ber çavê min dibîne ew dike kalo qane qehre esas kesê din diqehre têda di romanê da ew zêde neqehre lê tu çi jî bike di navbera generasyona da cudahî henin yani ev cudahîna tu bixwazî jî nexwazî jî derdikeve pêş yani îro ez bêjim kurê min 30 salî gora kultura me mezin bûyî jî dema ez xwe û kurê xwe didim ber hev ez mêze dikim navbera me da jî cudahiyekî heye yani ew cudahiya navbera nivşa tim heye Belê em hinekî bên ser vê pirtûka çavkaniyên çanda gel jî û yanî mebest û yanî ermancê te ji dû berhevkirina vê pîvanên got hilbijartina hinek çîrok û hinek yanî helbest yan jî merov karin nav lê bike yani çi pîvan cem te hebûn got te ev hilbijart ew di pirtûkê de cî girtin û ev na di pirtûkê de cî negirtin niha dema mirov li Almanyayê bi taybetî teke pirtûkxaneyê Almanya merov dibîne ku Almanya her tiştên nava gel civandinin giş nivîsandinin heta niha dest pê dikin giş dikin tiştê dîgîtal yani her tiş hatî civandin ev yek a dudiya
گوتنه کی بنابو دنگ آچرمسورا هی ام گشتم وی گوتنه بکارتین چرمسور دبیجه بمرنا هر کاری کی مرا پرتوخانه کی مدمره اساس اف یعنی راستی دا اف گوتن هری زیده جبو ما کردا دربازده ایمه کرداجی تو زنه وجه دفکی نه هاتی نویساندن یعنی وجه دفکی تفهم با کلمه و پیرمه بو یعنی بمرنا وان راجی تشتی وان دزانی وان دادبون دچون تشتی دفرات هاتی جواندن جی از ویا بیشم یعنی او کسی کو من انفورماسیون جوان گرتی سدی حیشته مرینن yani kese mezun bu. Çünkü hani bir şey henin iro da piyasayı da tünne iro insan navi on nizanın. Yani veki minak iro tükes nizanı evjini heri şey dikirin jüvi para kazanç dikirin navi viçi bu. Navi wan çi bu. Navi wan jinan çi bu. Henek haram şeker dibêjin, hinek haram şeşkinî dibêjin. Mesela li dor wî pîşeyê jî, li dor wan pîşeyan jî çandekî gelek dewlemend çêbû. Yani stran hebûn, tiştonek hebûn, heyranok hebûn, govend hebûn, yani awa heta gotinê bav û kala hebûn. Perê wana wenda bûnin. Tu rastî were pirsî dibe her kesê ku imkana wan derfetê wan heye tiştê nav kal û pîra tiştê nav gel bicivînin û binivîsînin ku evana ji wendabûnê werin rizgar kirin. Lê pîvana hilbijartinê cem te çi bû? Niha pîvana hilbijartinê gava din serî da dema me behs kir got min salê heftê û heyşta heta heyştê me hinek tişt civan dibûn. Ji nava gel civan dibû. Yani ji gotinê bav û kala bigirin heta çîroka, ji tiştoneka bigirin heta govenda min gelek tişt civan dibû. Hat şewtandin. Yani ev ji xwe tim di xeyala min de ku gelo ez dîsa dikarim hinek wan tişta bicivînim û binivîsînim ku ji mirinê rizgar bibe. Yani ev tim di xeyala min de hebû. İja salê yani dawiya salê heyştê de destpêka salê nodî de ez gelek komala li gelek bajara geriyam bi taybetî li Almanya. Rastê gelek kala hatim civatê wan de rûniştim berê ji têkiliya min û kala baş bû min gelek tişt civandin min civandin dawiyê de gava min mêzekir gelek tişt ber destê min heye min berê hinek beşê wan di hîwayê de hîwa veserekî özgür polîtikayê bû berê beşekî wî di wir de hat weşandin ji xwe pêşgotina ew kê jî heye pêşgotina redaksiyona hîwa jî tê de heye beşekî di wir de hat weşandin ez bawer dikim belê ez bawer dikim beşê di dwa jî ji vê pirtûkê her çendî li ser renivîsan jî lê ciltê di dwa jî wê derkeve erê beşa dudiya jî li ser diwarê civakî de ye yani ji bûyîna însan hetana mirina însan ew jî pêvajoyekî gelek dirêj e yani li gor zaroka em bêjin lorîkê zaroka henin bûyîna zaroka li gor bûyîna zaroka li gora herema hinek anane û adetên taybetî henin evana jî min gelek civandin mesela îro em bêjin berê dayîkê me li ser zarokê xwe lorîk digotin îro ev lorîkana pirê wan wendanin yani natinin civandin beşek ji wan lorîkan û tiştan me giş civandine yani ji bûyînê heta mirinê belê mamoste min ê bibûre me te kut kir ji ber deqîmeyî dawiyê ne jî min ê têkiliya di navbera ve çanda galerî û bikaranîna wê di romanê de ji ber her dû karan dike yani çi ji van çavkaniyan çi ji van çavkaniyên çandî hene got tu dihêlî ji bo romanê çi jî heyî tu wek pirtûk çakiye heta çi radeyê roman dikare vê çanda hanê biparêze niha dema gelek em bêjin ji ananeyên gel wê ça tu li ser gel dinivîsînî em bê însanekî di nava gel de tu dema dinivîsînî gava tu çanda gel nizanibî tu nikare wî însanê baş bide nasandin yani karakterekî tu digire ew karakter ji nava wî gelî tê gava tu wî gelî nas neke tu gere wî karakterî çawa bide nasandin di vî warî de ev têkiliya lêkolînê heye em bêjin hinek biwêj henin di hinek waran de van biwêjana
تو دکار رومانی دا به حسانی به کار بینوره بیشم گوتنی باو کالا هنه تو دکار به کار بینوره حتی چیوانو کو تشتونه کاش تو دکار در رومانی دا به کار بینوره یعنی او تشت دور دا در کتی مروف دکار هموش در رومانا دا یعنی نکو لپی هف و دما جیو او که هات مروف دکاره در رومانی دا به حسانی به کار بینوره ما گوشته پرسم تشتی گول بردسته تنها پشتیوان پرتوکان چیه؟ نهار رومانه کی دو هفت دینا دنوسین پاری که باقل مجیش سیزم بره خدا دینا ناوی رومانه چیه؟ اگر هینا از دین باقل دین هینا لسر ناو رون نشتم باشه ام بهوینه یعنی دیمن دینان بله ام بهوینه گو اوجی یعنی گلکی درێژ نەکو و بکی دەستی خوێندەوانە وەک وان پرتوکێن هاال بەر دەستێ مەگۆ بڕاستی هێژای خوێندنێنە گەلک سپاس مامۆستا فێرگین مەلک ئایکۆش بۆ هاتنەتەیە بەرنامێ و سپاس بۆ وەژی تەماشەوانێن هێژا حتا بەرنامەیە کە دن هوبمین خێر و خۆشیێدە.